Ndio nimetoka nikaenda, of course nilikuwa naruka fence. Nikiruka fence nikaona watoto wamelala hapo, mmoja amewekwa kwa gunia, mwingine tu ako hapo lifelessly, like ilikuwa mbaya. Banki, pombe na ubakaji imezidi. There is an incident ili happen back then yenye haijaipata usuluhisho hadi wa leo. Ndio maana huku ndani mtu ako na freedom ya kufanya whatever anataka. In short, kwa hii barabara yetu watu upande bike utanyongwa. Na hakuna mtu atatoka kwa nyumba zetu, wote hatuwezi toka. Tugwanzira bukuligi kwenda kuchirogorera ngabate yaya na mwangira kuchirogora yaya. Tuturuma koji matali chinandi chininchendo chama yana no mwana onali. Akego kubutoro monu obwibikuro bigaswa. Na mwana onachiete yo gakinkonya. Ona batugete tauni tukatiga abana ororo. Tukairana amagoka masa. Oni tukuburia serikali. Era mboroko bakukuri kwaye ugutambi. Eri utanyore kene kia bana aba. Ngango tari drone. Jugot. Brian. Alhamdulillah. Pero kaneti na itu tadi. Wakil. Aiga nuwa bana wabi. Sa. Ayo mali ingin sa. Ayo ndabi kirin sa. Pagwete. Emineti igo bataite. Utabana vengo de. Enecho era. Enecho. Emineti. Emineti. Ekere bakorete gente koyo mabe ikire sakaraini. Ri sakaraini. Carrier bag. Iga. Oyo nde. Abe ikirega. Lakini dende ababande. Bachite woche no mungusoli na mabera. Senjo no mwezi komendo. Nene kaze ni ane. Oyo be ikire sakaraini. Ero manyene. Igaso ga tukuno bururende abayiboli wiga bamusoki barose n'umwana wawe. Nabo yakorekana teigo lakini rende bari bakorete igento buneke. Ama NP mbakonyora marembo. Ntobwato buru. Tukwereiri. Nte kwa na manga. Wana bintu vya bisi yae. Kwa hiyo.
Mwancho murigereria Obusongo Vibes na Kisi Hot TV nigo twikira sense moya asunika sabana babere banyarite ko babagusira asinchira y'obututukanu nigo turi na mama mwabo mwana oyomo aranyare ko bagagotwerera ng'a naki anyarite ko bagakonyora ing'ana eyeiga naende ng'ana kia mwana oye anyarite ko bagakorwa ase enka yabo gaiga na akanyara ko bagakomonyora kasireti obomo baye baba pole sana naende nabo gototebi ng'ana kiukurukwa. Majina naitwa Juliet Mwawasi. Mtoto anaitwa Ann Bahati. Mtoto ako na miaka ngapi? Ako na miaka 6. Jana mara ya mwisho mlionana na yeye ilikuwa saa ngapi? Saa 11. Alikuwa ametoka shule? Alienda kafukuzwa. Sasa alishinda hapa nyumbani. Na ulianzaje kujua kama mtoto wako hayuko? Ilifika hiyo saa 11 walikuwa na rafiki yake. Alafu niliwapea chai wakamaliza. Wakaniambia mami tunaenda kucheza. Tunaenda huko kwa auntie. Kuna auntie yao hapa karibu. Nikawaambia endeni mcheze. Wakaenda. Mimi nikabaki tu nimetulia. Sasa kufika saa 12:30 sister zake walikuwa tayari wamepika. Nikaambia mmoja aende ulete mtoto. Kufika huko akatafuta mtoto kumpata kwa auntie yake. Sasa hapo tukaanza kutafuta. Akaenda kwa huyu msichana mwingine kwao. Walikuwa wawili. Akapata pia hawako huko. Ndio tena huyo msichana wangu akarudi akaniambia mami sijawaona. Ndio sasa tukatoka sisi wote. Tukaanza kutafuta huko na huko. Mama wengine wawili wakajitokeza na mimi wakaniambia twende tukupeleke kwa kambi. Twende tukaandikisha huko OP. Tukaenda watatu. Wengine wakatembea kwa miti huko kutafuta. Wakatembea huko na huko. Bado hatukupata. Lakini kuna mahali fulani hapa kando. Ndio watu walitafuta sana mara ya kwanza. Lakini kufikia saa 3:30 kuna kijana tena alirudi huko kazini ya huyu mtoto. Akaenda kuangalia huko akapata ndio watoto wamerushwa huko na magunia. Wamewekwa kwa magunia. Wametupwa hapo chini. Ndio sasa na mimi tukapigiwa simu kutoka Sunika huko kwa kambi. Ndio wakasema watoto wamepatikana wako ndani ya magunia. Ndio tukapanda bike tena tukarudi. Hata polisi walikuja kitu saa 6 kuchukua miili. Ulipofika hapo mahali penye watoto walikuwa, nini ilikuwa imefanyika pale? Pale watoto walikuwa wamelazwa tu. Waliwatoa kwa magunia wakawalaza chini. Mimi sikuenda kuuliza mambo mingi. Niliangalia tu mtoto wangu pale vile amekaa. Nikatoka. Watu wakanitoa. Wakaenda wakaniweka mahali fulani nikakaa tu. Mpaka wakati askari walikuja wakachukua miili wakapeleka. Pole sana. Na ule mtoto wako ana miaka ngapi? Ako na miaka 6. Ni mtoto wako wangapi? Mtoto wangu wa 4. Kwa grade ya ngapi? Ako PP2. Pole sana. Na serikali imechukua hatua yoyote? Walikuwa nasikia walikuwa sikukuwa huko, lakini nasikia wanaendelea kushughulikia hiyo maneno. Ombi lako kwa serikali haswa ni lipi? Ningependa justice kwa mtoto wangu. Maana alikuwa ni mtoto, alikuwa na maono. Na hata alikuwa ni mwerevu kwa shule. Nilikuwa naona huyu ndio msaidizi wangu wa karibu. Na ndiye last born nakaa na yeye kila wakati namtuma hata maji namtuma nini. Ananisaidia. Msichana ama kijana? Msichana. Pole sana, na tunatarajia kuwa serikali itafanya kila iwezalo ili angalau haki ipatikane kwako na kwa jamii yako nzima. Asante. Walitanguru kwa Philip Sakawa. Anonga. Mwana oyo serete no mwana oyo. No mwana one. Agoro kwa Ann Bahati. Ngaki kwanyorete ngane. Ngane yega karona chiete ke barua igoro. Ngaira na maragoba saa 11. Kabuta Sunika kenga mayo tirimbo kagoja maragoba ya 11:30.
Wika parasi kitingo rate nino na baka kabande. Sabagwa koboche. Abutana bara gini bugendo buganzo ngate ati ngende nyumba. Wika nyumba nyora mamu mwabo ngominale musiku mwabo. Bono ekero na karansite nyumba seminaro ya mukobo ngabika chibesa ngabula bundles ere mugulire chikatuni ana kuligire chirichi osoma malieta na kubara chinamba omwana oyo go ali ngobori ngino mwana ngayara wonde inga kale muhangororo gochiesa igo saa 11 na amurete takanywe chae kuruga akamanya gosoka na akamwana ko mugaka gite baingenere agurukwa le mtoto anaitwa Stacy. So karone karansite nyumba nganyete oyakaenda kumuli chakula tayari imekuwa tayari. Ono katika ile hali toganyete oyakaira na wakaumira na mwana umwagori bagotebana rende mwana uminto nare min oyakamoteya no yakamogori akamoteya bagachaka kuligeria abana abo togochaka kuligia abo ndagere yabe tumesa 3 kuikula tugachaka kuligia abana tukarigi saa 1 saa 2 saa 3 ikire climax bono twanda kulika statement tokorwaroro tukatebani bono bakigenda maate bakabatire bara bakatwetire gati samwe tugachi tukaumerana katika ile hali ndugu yane gakira omwana wa yesimia kamotebi kenda orore bafu na uranyore besikerete agaikorora akanyoramba mbayo anda kamote yaya engoro nere korumuino genda uranyora mache nari mino bagu omumurori ochikoenda konyora abana wako hapo chini mtoto wa huyo Stacy ali yani eretabe kitita tabe giriguni giri mtoto wangu alikuwa amebakwa na akawekwa kwa gunia ile ya 50 bob. So tulipo watu wakaja wengi abange ilikuwa saa 3 guruga bulende abasigari bagacha kitu saa 4 saa 5 watoto kawapeleka moja saa kufika pale ni saa 7 kurudi ndio tukaangalia maneno mengine hapa lakini mwana wa manaro kazi ni yana sister wote abana mambe tigaboki twete cyo ase cyo tuliye byato bya bana asibire nje bana muna naringe nyumba ngaimoka netoji yane bagamburi ngayocha abatabisi kanguchi ngaitere njereye nkamenya kapaka sabana baraire ngatambuke fence ngasomu jyolenge next sibare ngenze lakini asaye gare igoro era nasoete ngamureke bafu kanyora bafu tebwa tishide nde yonsi ngoji kumureke cho nganyore ya tukyo mwana one no kere choi ngoenda next nganyore kende no kere omwana oyo nde bya yabikambura bono mambi elio tukaruo tukatira paka police tukabaripoti bya twanyorire sibiru birutire koruga burende abasigari bagatirimbuka babere bakacha bakapiki omwana uri lakini renda abantu basoba omwana uri mbachite bakaswa nyumba aya bakwane tetimanyeti from there bagakorek abasigari garabata igora mbate kete tosoe lakini tugate abarasi matosoe ni tubatu bur tugaswa abasigari bali baka piki omwana lakini bakara mulike nyumba gweta bakanyoranga nyumba ite bwati mochano badie bafu ero yali nge chafu from there tugasoka isiko egero twasoka isiko omwana oyo iga umurango norule next kuri nyumba ende ngao kuburi kuri murango inafungwa akateba ya lakini karona igeto murango inanyore tuwangiri keburi umusigari oyo iga kamuburi hii nyumba niwe ulifunga akabwata akabatike buri amatebwe bufungwa akaigureke buri abasigari bageichoreri nalirenda bano twabeta na abasigari gao kuru saa 9 mpaka saa 2 asubuhi ndio tumemaliza na wao wamefanya mambo ya kupiga picha pale kila kitu wamemaliza. Sasa neno tumebaki nalo ni kuenda mojali watoto wafanyiwe postmortem ndio turudishe ripoti hapa wale maaskari wajue vile wanafanya. Hivyo ndivyo walituambia tufanye. Sasa tukaomba nafasi waje tuende tutafute pesa. Anga hiyo neno mnataka tufanye tutafanya baadaye na wao watukubalia tukarudi nyumbani. Pale tulikuwa tunajadiliana habari ya pesa ya kwenda kufanya hiyo shughuli. Hiyo ya kufanya postmortem.
Uko na neno lipi kwa serikali haswa kwa sababu mtoto wako amefariki kwa njia yenye ni tatanishi? Sasa mimi nahitaji msaada, serikali nisaidie kutambua nani aliua mtoto wangu na mtoto wa jirani. Maana ni watoto wadogo, wangu ako na miaka 6 na mwingine ako na miaka 5. Sasa hilo ndilo mimi nahitaji. Hao askari wafanye upelelezi wao, wakipata basi sheria ichukuliwe, mwanangu apate haki yake. Na tuko na watazamaji wetu pale ambao wenye wanaendelea kutazama hii kipindi kwa saa hii na kwa sasa umesema unahitaji haswa hela ambazo zitakuwezesha kufanya postmortem. Unaweza wapa namba yako ya simu ili yoyote mwisani mwenye anaweza kusaidia kwa hilo jambo, kwa sababu si kitu yenye ulikuwa umetarajia, angalau wakusaidia. Namba yangu ya simu iko 071973 0211. Pole na urudie. Iko 071973 0211. Unaweza jina lipi? Naleta Philip Sakawa. Pole sana kwa kumpoteza mwanao mpendwa, na tunatarajia kuwa serikali itachukua mkondo wake na haki iweze kupatikana kwa familia yako na kwa jamii yako. Nitashukuru. Sasa mariete nguru kusakaria maunja. Philip ni ndugu yani oyo nyoriro bokong tutanyare kwiba. Abana aba mbobwati mang'ana mange bakogosoriamo kero baruri cukuru no konyora bakobutamo bono rituko ria igoro ekero nare ngasi nare ngeke barua kiane ginkoirana nkabera nyomba gitu kama saa 10:30 chigo chikoba saa 11 nkaigwa abana bagwansa korangeriku kera abana bakorangeriku omwana omwabo Stacy nachete paka nyomba okobori Stacy no arabu nkamotebia aya taiyo agasoka akagenda bono nari abaiburi bachagete kurigia abana nanche nkaimukera abu tugansa kubarigia tukarigia abana kuru saa 11 paka saa 3 nari tugete tugateba bono tokwenda ikambi turipoti egere onye onyundo ochani gose no kuiba abana gekora na abana ni kuiba bare onyore ne serikali yamanyire bono ekero tiri chinsi echi saa 3 nari natebeti omwana one ng'a yaya ayeira nora arigererie epafu ntutiga tutire gochia egera torore gose ni tutoike ne kambi nyuma tutaraike kambi bono omwana oyo akarwara agasoka ekero ikase epafu akanyora abana mbaiyo akairana nanda ndasanga nkamotebia aya kararirie ngore yire mae kabu orore gose no bare narichiete akanyora abana wansa gukura rende tukairana korwari nyina omwana ere konyora otang'anire gochi ekambi na abasubati bane lakini bono ekero banyorete ripoti ng'a na abana batokire nabo bairanete tukaimokia egetambo kero tukaenda ekambi tukaripoti abasigari nabo bachete ase obwango tukabutana barabwo abwo tukaganya egari eye ekoimokia na abana igacha tukabaira yaani mpaka General. Nyuma totaraika ntwiranete tugaenda Gĩcũncu bakarika yaani ripoti buna yatakeire tukamanya kwenda tauni bono nabo twigete tauni tugatiga abana ororo tukairana amagoka amasa bono tokoboria serikali erambora okoba kokori kwaye ogotambe erio tonyore ekene kia abana aba ekero omwana oyo igo Philip agotira korwa agochira igoro para kogora amandasi iga akonyora ngokamani ontebia nko unakamwa ndio nipakisie maziwa wenda boiya amandasi otirimbuka omwana oyo ondo Stacy bwa echirani ekero arure esukuru atarandora igo ng'a namisetie omonto omwana oyo iga akondangeria sukuru
kagotarana abana bane bune nyaruka yane nerere rongo yani ira ino mape kagotaranera abandi bagoteba noyo yani umwana abana abaya twasiririe ubukumi bone tugusabe serikali nabo igo n'umugabano wito Simba tiganyare gutoikange asichinga kijichubo kendo elitonyare konyora ekene kia abana ayane nabana nayo ndonyare kobe kubyara ekero twirane tukuru mocheri tugacha tugaika nyumba mwindugwa nabo twabutete egeka gitari geke omwana bw'ekasi niagateba yayete kere tubange torore buna tuku mambe tukubuka twanse kurigia ebikoroto bia abana gekora tibabwate bikoroto agasingatia sana ring'anerio bono engaki eri turi nyumba tutikirete endugu egasoka rioka ekaminyoka paka ase abana baraire akanyora ebikoroto bire echoye echirane naende bono abana abaigase batugete aigase echo iko omonto oyo okorora atenenete kororokero abaitete akabaruta gocha esaidi ya maate akabatamboki urubago lakini bono ebikoroto ebiro bie biatugete na echo eyime naki togosaba serikali enyare gotororera amabere mboro okoboko kwaye kwa bene eri tonyore ekene kia abana nasiririe abana ntakagerete nasiririe abana ntakagerete enchera bakongombia taimang'ana asa ore igoro naro naende nakane asuri okoreta aya namwakane mbimono. Kwa majina naitwa Cyprian Keno Maonsha. Watoto wawili wamekufa, mmoja ni kazini yangu, mwingine ni wajirani but ananitanga anko. So jana tumetafuta watoto wenyewe kitu kama wana watu hawasivi, ndio imefika kitu kama 8-9 hapo hivi vizuri. Baba wangu akanipigia simu ananiambia niangalie watoto kwa mabafu juu naweza pata mtoto amechoka, wamekuwa wakicheza kwa bafu. Nikaangalia wako kwa bafu, ndio nimetoka niende kwa barabara tofauti niende kuangalia tena. Akanipigia simu akaniambia kuna shimo inakuanga hapo adjacent, kuku zinapatikana zimekufa hapo ndani, umbwa na paka. Hebu angalia unaweza pata watoto wanaweza kuwa hapo ndani, mmoja ameanguka, huyu akaenda kumsaidia wakaanguka wote. Hapa ndio home Bomorenda wa Makombe. In short, incident yao watoto imekuwa ni a big shock kwetu sisi kama kijiji, na watoto wadogo kudhulumiwa na kutupwa. In short, hii kijiji tumekuwa na mambo mingi, hadi hata ukiuawa mtu atakaa kwa nyumba yake, maana banki, pombe na ubakaji imezidi. There is an incident ili happen back then yenye ijaipata usuluhisho hadi wa leo. Ndio maana huku ndani mtu ako na freedom ya kufanya whatever anataka. In short, kwa hii barabara yetu hata upande bike utanyongwa, na hakuna mtu atatoka kwa nyumba zetu, wote hatuwezi toka kwa sababu ya serikali imelalisha hii kitu. Wengine wako prison mpaka wa leo miaka 5 hawajawahi kuachiliwa. So watu wako na hilo audacity, they can do whatever they want and they go away. Kama hii sasa nataka DCI na gavana wetu wa county kindly kina Cliff Ombeta na waomba muingililie hili jambo. Watoto ni 5 years and 6 years, they are very innocent. So kindly we need justice for these kids. Tunataka tu justice. Kitu taite justice yoka. Nikiwa mama kiongozi na husunika sana kupoteza watoto wawili wasichana ambao walikuwa wakuwe viongozi wa kesho. Ni huzuni sana katika hii familia. Baba Philipu anapompoteza mtoto wake, mtoto ambaye tunamjua vizuri, tunamuelewa, Stacy na Bahati ambaye ni rafiki yake, wanakufa kwa mara moja. Tafadhali serikali yetu, serikali tukufu, na sana sana serikali ya kaunti hii ya Kisii, katika eneo la Bonchari pahali Donya Doris Toto ambaye ni women rep, mwanamke tangu jioni watoto wetu wasichana wanakufa.
mnalala mnasikia hili jambo katika mitandaoni. Amuchaonekana katika hili boma mjue hao watoto wasichana wamekufa ache. Sisi kina mama hapa chini tunawezaje kuchipigilia, na tuko na viongozi tumechagua ambaye wanaweza kutusaidia sisi kutupigania maisha yetu sisi kina mama. Alafu mnanyamanza, wengi mnawania viti za kina mama, viti za upunge, mnasema tuwapee kura tuwachague, lakini tukipata shida hapa mkiangalia hili poma vile huyu mzee na huyu mama wanaishi hapa. Alafu mtu anakuja anaua mtoto wake, mtoto mwenye amezaliwa kwa hili poma. Kusema ukweli, viongozi kina mama kwanza, mkuje kwa wingi katika hili poma, msaidie hii familia, tujue ukweli ya hii mama. Tunataka hao watoto wapate rights zao, children's right kwa hao watoto. Stacy na Bahati, tafadhali, atutalala kina mama, tutatembea hata uji kina mama. Pole sana kwa baba na mama Stacy na Bahati. Mungu awaonekanie mpate uponyaji wa ndani. Naitwa Evelyn Rashwa, sister ya Bahati. Ya Bahati ananifuata. So historia ya jana imetushtua sana. Tumekuwa tukiwatafuta, na ni watoto hawaendangi mbali na miji. So tumekuwa tukiwatafuta kutoka mapema tuwapatie sweta, but hatukuwapata. Tumetembea kila mahali kuita majina yao, Stacy na Bahati, Stacy na Bahati. Tumetembea kila sides, ndizi, nyumba, resona ya nyumba, kila mahali, but hatujapata watoto. So tumejiuliza wameenda wapi. Then sasa hapa ikabidi familia mzima tumetoka na kina auntie na uncle. Tumeenda kutafuta watoto. Penye walipatikana tumezunguka huko around 4 times. Hatukuona kitu chochote. So after kila mtu tumejipanga, wengine waende hii side, wengine hii side, wengine hii side kutafuta watoto. Ndo sasa wamekuja wakarusha hiyo side ingine. Imekuwa kitu kingine yenye inatushtua sana, and we need justice, you know. Sisi ni watoto wadogo na ni wasichana. Tunafaa justice yetu. Mimi naitwa Anthony Mugambi Marocha. Mimi ni mmoja wa viongozi katika Bonchari, hasa kutoka Bugiakumu, na hapa Sunekani nyumbani. Kitendo hiki ambacho kimefanyika, sisi kama watu wa Bonchari hatujawahi kuona jambo hili likitendeka, na tunaomba serikali itusaidie kabisa na wafanye uchunguzi wao ili hao watu wapatikane. Kuua watoto innocent like these ones, we cannot really allow. Bonchari has been having peace, and we must contain this peace. So we request the government, even the local government here, the ACC and the DCC, to send their investigators, and we need justice to be done to these young parents here. Thank you. Mancho murigereria tuguchikogenda ase mwabo Stacy mwana barenge amo na Bahati au yubanyorekanite basiretio amagimabo ase nchira yo buturukano bana bwo tubwatiga kitokogenda. Era nabali bakolera, era nabali bakolera, era nabali bakolera, era nabali bakolera. Baechitakana ekerekiabo, baechitakana ekerekiabo. Baechitakana ekerekiabo, baechitakana ekerekiabo.
bachandegete batabwatio bokonyi batarere bao moyo bale nyagitari barwarete mono nonye nabairi tibanya guchiko barora batarere bao moyo mancho murigereria twikire mwabo Stacy no turega iga senka yabo gaiga mama mwabo no arega iga garanya ko baga usange kerengere kiaye anene bunanya ate ko baga konyora ujumbe yo mwana wa Stacy usiri buguma bwaye asenchira yo bututukanu nando bumina tokote ya pole sana tiganya saa kwa chinguru egere no bokendu obororo sana lakini rende tiganya saa iri libagari yaye nabo guchakanira tari yao sama litanguru kufeitio ndimo ngakona kurukurioba mwana na kuruku Stacy narute gasi goro sanganyora abantu batenine parali chiri saa 3 ga akare konte bimbo no wikango babulingi motenenerete bagonte biyayo mwana uwo ngayale ngo babuli mwana ki bagonte Juliet bono ngai kumbe Juliet obwechirani yano mwana ataiyo ngabate Juliet ona tali sukuru akale bagonte biyaya umwana uwo Stacy na Juliet mbakoletiki mbayo togwanzira bukuligi tokwanda guchirogoreri ngabate yaya no mwangira guchirogora yaya tuturuma koji matali chinandi chininchendo chama yona no mwana onali akego kubutoro monu obwibikuro bigaswa ona mwana ona chiete yo gaki nkonye kamara chenkonye gaki manye kigite to mwana one gaki manya abantu baite to mwana one gaki atabwati mangana gaki nkonye gaki mwana we miaka irenga abwate miaka ne tariki 5 mutinyo sabana lya guchaki mitinyi miaka 5 taru 25 pipi wani yale mwana uwo karenga mwana wa gatatu naramuke narabye kamugatomoke abandi barengo bwate abana mbwate babere mbwate chinyaroka ibera ya mfungire 10 yende njakolete form 4 pole sana wali kwa uchi serikali akia serikali tigenkonye tinbwati ndo chikende timbwati kende akia serikali tigenkonye akia nengoro kibumo bwana bwana gakia so bwana bwo mwana one gaki tigenkonye gaki. Mama, unaweza peana namba yako ili wale wenye wako pale nje wanaweza kusupport at least upate haki ya mwanao. 0715 92 61 0715 92 61 Naleta jina lako Faith Ondimu Mwanjo murigereria oyo nere mamu mwabo Stacy gaiga senka yabo onye kugwate encherendura nyare ko bago kubasirane ne banyare ko baba konyoro oboyene bugosiri omwana obo nabo koirari bageriga egero nyare ko bago kubake support sigenche gentekiga negentekebe nande negentokiabeire gekoreto mwichana sekenyore kikyabo nande ngana bo koirari bagari yawe egero nyare ko bago kubasira kibagenderete kuri oboyene bwo mwana obo oyo nyare ko bagagosira bagosiri obuguma bwaye asenchera yobo tutuka Elieta liane nguru kusisiri ondimu kurunyanjwe kerore Faith no mwana one oyo no mojo korosirite igo no kumyo kona ndingi chanete asoko nyoro mwana ona itire omugambi oito simbarati gagitokonye amangana tunyamanyenge kia kogendera ninge kia arenge nyakyura tokonya gakyo mwana oito simbarati akiwo mo no bakongwa atanyorete so mwana fe no mwana rioba kaki utokumeti to janete kaki ne biroro tole kaki so mocho korore kocha kontinde kaki unanje babo mwabo gongi jane to ko jano kono mwana no magesa no itetwe ngaki kaki miake 5 kaki nemeke kaki torora mabira. Kwa majina naitwa Melvin Kwamboka. Stacy ni sistangu mdogo. Aliuawa kifo mbaya sana, ni uchungu. Tunaomba mtusaidie.
mancho murigereria aiga ase kinyoreke giasuneka ninde nabagambiga iga na barau bararwe kerengereri kiabo buneng'ane yiga yanyare koba gekokoreka ase kinyoru kiabo nande ng'a koganiki babwate ase eng'encho ng'a amang'ana anyare koba gagosareka iga abana babere banyare koba bagusiria amagima abo ase enchera ya obotutukana bochaka na erieta riao omogaka Joseph Kerosi omogaka nsakawa enkene yaito omwana sireta oitire no oyobwa endugu yane bono nabo tore na ogokumia toganeti ng'aki onye yanyarekana eserikari enyare gotokonya ebwatia emeroberi eye tomanya ng'aki ogoku kwa abana aba ng'aki kore inche tingokwana mange naganiri ogokonya korwa ase eserikari. nabo gochaka goteba erieta riao Ase amarieta inche nkokuta omwachuti enka yane egere Rwanda inche community chairman egento twanyorete amang'ana ase omosango oyo ogokumi tokamenya kogocha amaene nabo twanyorete abana nabo bare nsabu but totaete komanya buya ng'a ekeene eke ng'aki kiaikerete abana aba bagacha konyorekana baitire inche ekabira eywo bono ntwe egento twatigera ntwarenge na abakubwa aba DCI na OCS na community chairman oria abanene chibukwa naende baminya gochia ase egete korora ayande so ntoigwanana ng'a obomaene obotuki bokorwe torore gose ntoikere abare bakoreta amang'ana aya mbuya mono. naya ase erieta ase amarita nkoroka Moses Ogeno igondo omachama community policing bwa area ya omorendo Makombi ase abana basirete na area yane igo ndambe goteba iga abana basarikire abana ba bono batarigereria buya babeire ababe bakoinchi nyasore banyura amarwa mbari kogamberwa baigwe igo ndasaba abaibori kero omoibori abanya omwana oye ntabiki abwate chira kiaragambera omwana oye gose nchera kiagokwanera oigwa ase eng'encho buna yarorekanire ng'a onye tokogerera eng'encho enga buna eye igo ng'a gochigosia amang'ana barase koba amabe igo nkosaba ng'a nonye na abaibori bagoeta abana babo omwana ogasoka manya ng'ai agenda ng'ai are teba ng'a ogocha komorigia chinso tamaete ase agotoka namanya omwana ng'o bagotara komo nero oramanya okonya omwana ogo tindaeti gochia amange igo nkosaba ng'a tiga obotuki borakorwa iga tome komanya ng'a ng'okorete aya nari toranyare komanya nki togokora mbuya mono. Nkorokwa Rachel Kemuto Manyora aiga tore ward ya Bomorinda inche igo nkore ward ya Bogiakumu enare gosaba abagambi baito korwa ase omosike Simba Arati na abagambi bande gocha nsa we need justice ase abana aba because egekora eke egiakoregete within a short time meaning nabo bakonyara konyora abanto aba banyarete koba bagokora ring'ana ere igo we are asking our government banyare koba bakobwatia amang'ana aya mostly ogokonyora ng'a ekere family ere poor ekina ege kegotobererwa so we need justice ase chifamily chibere chianyorete obokong'u naende eserikari tiga esoime mono erinde ekonye chifamily echi abana aba bakoreretwo egetendo totanyare gokwana muna ntwe abang'ina twaigure bobe sana gose bono abang'ina baito gaki tware gosaba omosike Simba Arati naye totegemeete muno omonene oito Kisii County kware goncha hii maneno ujaribu kuingilia ili hao hizi familia zipate haki. Naomba pia the MP, the area MP ajaribu kuingilia. Tumepata some condolences kutoka kwa waheshimiwa wetu, lakini tunaomba justice ifanyike kwa hizi familia mbili. Asante. Kweli. Asa Marieta onkoro ku Florence Kwamboka oyo no mocho korone gaki egento ngosaba omonyene banyene abana bang'ente tu anyora obomaene bwabo gaki nonye nabakoreta aba gaki tiga babwati gung'ora iga batebe nki abana aba bakorete gaki noroche buna abaibori babo bakorera noroche buna abaibori babo bachandegete baba ngosaba abagambi baga babwati egento ekeng'ora igo mpaka banyora obomaene bwabo. Kwa majina, mimi naitwa Patricia Kibet, mzazi wa msichana anayesoma Angelic Preparatory, PP1. Leo asubuhi niliamka na nikaamshwa na mshtuko wa kupoteza mmoja wa msichana ambaye alikuwa anasoma na msichana wangu ambaye anaitwa Stacy, PP1 Angelic Preparatory. Tumeshtuka sana kama wazazi.
nikakaribishwa na kuambiwa na watoto wenzake kwamba mwenzao ameaga. Nikapigwa na mshtuko sana. Kama mzazi ninasema pole kwa familia. Mungu azidi kuwapa faraja. Tunawapa pole kwa familia. Mungu azidi kuwa nao. Na pia kama wazazi wa PP1 tunasema pole sana. Ni kitu ambacho hatukutarajia, especially yao ni watoto wadogo sana. Kwa hiyo kifo ambayo iliwapata jana usiku, tunasema imekuwa ya kushangaza sana. Mwancho murigereria aigano crime scene ose alia sabana banyate ko bagotoka ase obotuko bwo gukira rero aiga mungwana wate wo mwana yo munga yare ya mongo jamu igai ngiye gutabana ni yo engera abekire buni yo tabekire ebikoroto akera abanyanyimbo bacha ngo baberusie echweye eyere magarai echweye ona abanyanyimbo batwachingaki barende bakora forensic science na postmortem Mwancho murigereria aiga no abana babere banyate ko bagotoka basireti amagima abo asenjera yobo tutukanu nabuna kwarigereirie nigo chi family chi ose chi amate chi abana baiga chi anyare ko bachikorera na gusaba obokonyi anene justice enyare ko bageko basave diagera abana baiga banyare ko babakonyora haki yabo nigo botukibwa nyare ko babogochakibwa eriko ene king'ani nkikianyare ko bageko korekana mpaka koirera amagima y'abana baiga babere ko bagusiria obugima bwabo nigo ngoro kwanga Petra Mukeira goika chinga kichinde twara oborigereria gorobia. Erana bali bakolera Erana bali bakolera Erana bali bakolera Erana bali bakolera Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Bale babwate mechano emenge Bachandegete Batabwatio bakonyi Batarere Baomoyo Bale nyagitari Barwarete mono Nonyina bairi Tibanya guchiko barora Batarere Baomoyo Bale nemechando Naende menge Nonye nendagera tiba watia bakulia Batarere Baekende Batarere Baomoyo Batarere Baomoyo Batarere Baekende Batarere Baomoyo Sae nanje
bokorwa Nyasaye nanjete omoyo bokorwa Nyasaye nanjete omoyo bokorwa Nyasaye nanjete omoyo bokorwa Era nabali bakolera Era nabali bakolera Chitakana Era nabali bakolera Abarwaire Era nabali bakolera Abatakana Bae chitakana ekerekyabo Kerekyabo Bae chitakana ekerekyabo Imabaura Bae chitakana ekerekyabo Intamane Bae chitakana ekerekyabo Era nabali bakolera 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 Oh bakolera Era nabali bakolera Atinya maliga Bae chitakana ekerekyabo Kerekyabo Bae chitakerekyabo